Lahurijan Karbi Anglong Tove Jirlo por Phai Hinia por Len Mafia tum hem phangno pidamla. Kohora Soil Conservation alongside Joklem Dona Bangpu Bangke Thoma Karbi Aphan Ang Hoi Pen Soil Plot. West Karbi Anglong Baha District Hospital Matijong Surihini ra Inkora Plia Chiklo Kangpu Panjalam Thei Keklang. KarbiAnglongLIVE adaba birta long peneli sami beauty bepi pinie birtang ton pen arjuponik tha. Dimapur Nagaland aduya hoi Lahurijan Karbi Rongbarim Karbiatum Rongachi Kimalong Jirlo Porphai Hinimalom JCB Chivansi Hemdoan Phangno Pila. Somsi KarbiAnglong aduya hoi chirai kom japhan mathaponsi longle phelang kawe akarbiatum hemrit chikim pondo. Bonta methang KarbiAngbongsi longle mafia tum khesi kachinghon kajinso ve pinpen kiduk dat arar tum kachuningri duna lama tengpen patoiti si do an ke kim gerang tanga hem pri phangno laplo. Adun thu haladak ke doarar tum pen ki than pona tengke Robiniti Peter Tiso Kison Terona tumsi Hemrit ki prik ke jadun wa koi pipondo Anparta rat pen kaning je pona tengke Jirlo Porphai Hini apor eviction ke claimaron doma pusi KarbiAnglong Thomas Council phan arjupon padupondo Virong barim long si non nilitum ada Porphai 7 baji lot bon ho non nilitum non dak sidu Lason lo pinia घटना bangke dak nilitum KarbiAnglong barim nilitum kai kita social media arni wangda nilitum che update je Nagaland border ri nilitum KarbiAnglong so piki sing laso ke sing lo nilitum ta mathalo je akisung ge wangpo ang bonglom sitame nilitum pini bangke inning ki jangje dam bangke lalo inning ki donu inning ki jangje dam bangke lalo je nilitum la dak don pharo so se already hem kim elu longle nilitum don pharo ko thom ni so se ke nilitum longle kawe binong dum nilitum longle pek bonlo chokim aning arong bohong besin non kheti batia por sitame sokirot COFC ha latum ka che jasi ha chongda chora poisa pensta hem ka duk ri chikim lo dak KarbiAnglong barim lo ting chinam bang chinam lo jal lason nang kilang dunun epen patu we por hon klung lo nilitum tala so movement bang chini dun dedelo difu pen Peter Tiso nangli da chini po las alangli aprang ke BJP long claim bon ho non resign el ko pia party long dong done politics long ta alangli ke non congress long dong done pine sida party bhanle bodnam kali per individually Peter Tiso ta alangli dolo alangli moher nilitum chingbai palak palu khuta alangli ka achar sidu wafita dak ako mastermind dolang Kison Teron alangli ladak ki koy lasolom silong leke jor pena bahere somune thangkam daklem kle Kison Teron bamuni mo man nilitum photo sitame expose aben media jir podom handa choning rilo Peter Tiso Robin ingti pune pine ompuing tipi abong lapen ke hala kupumyong deko Kison Teron lapen are deng police chivan ve lapen choklim alove bang inkoi pen inkora phwarm chipengsi ron thama kanghua sonsi chonupak kachivansi hemdo an pripon laplo lasi law and order on arkan pik pen sai langnu keklema tumphan prabjin pen nep ingnang serak nangji pusi hang padupong longle hem phu alam ke solong le status ke nilitum tame 2017-18 aning kan ke laso along le apu thang nilitum ladak naga atum ke kali la mia to muslim atum lapunat hem chikim clear dolo nilitum so homri damlo alam prung dolo nilitaw stame karbilo charlia song claim bom nilitum office long mase om phunti pi banglo je solong le napalong pidun vek ni kia to sartom bosena pulo stame nilitum pulo nang lijong si ahoka haka phansin nang litum kar jap la na cherap dei pu ta phia pilo ke klang ke alang li bangta along lehem phu gale jo se along lehem phu plong te pini for land compensation dong pin om phunti pi si long po pi possible ke je long rong lo da kan lomba te diplomacy ka la se alang li se tame la ke pinia ni ke long lem pu chupu ne KarbiAnglong Thomas Council dom si non ma ke so long le bang ke lang bom la ke komane pele do konane om pu do ba non ma ke la hem pu chikrong ne la so dim si la pui thelak lak so long le bang ri deng dam yon thelak lak long te li tum KarbiAnglong si da ke pathir po bali pathar pen project terang na pen bukajan penanan terang KarbiAnglongLIVE
Lakhain ko retrok duar baguri MSC ki parlo kahura soil conservation guest house along bangkit homa Karbi master role chuklem dun bom tumaphan thangna dalam avi pin pen sor protsi bangakhe tumaphan sai pek thu dera jok ningduk chipaklang mithang Karbi Anglong along bangakhai eson peneson nangkacharai lapason si nonapor mithanga anvananta kachithi tunje phan nonapor hut kasiksak thepi Lason si kohora soil conservation IB along mithang Karbiatum ningkan thong kebrapho an master role choklem dundera phita asai pen sor plot kipathir thi basai ki dengpon pedera jok bangki thom Rahul Phangcho Boronson to birapen Raju Teron bangki thom Karbiatum phan sor plot si bangakhai tum phan jokpon thurong jok ningduk viklo pusi lamthi chepaklangpong Achiklo jonwang kami dari sotoka daily pay la so system si nitu man thuri pensi nitu man bagen non ko nang bibom lang la non bang athong itame la so nang bibom join ni pen nitu man bagen non bang ako nitu man pini akijo ya war side i mini pusi nitu tun chepaning ding dun bom sitame non chepaning ding dun bom ben sitame non agosto 2024 aning kan la agosto chiklo ben nitu man bang nang puthulo je sang tha non ke din bang ke ni tu mane na tu phana kam sai bang ni tu klem bom lang non bang e to ka paisa de po la si online din bina po la si ni tu phana bang ke na pasang ko la si ko son ma ni tu bang non bang chong hong bom lo la si la na war sai ni tu kireng ya war sai bang ke cha kha bom ben si ta me non bang na pasang ko jo ni si ni tu bang ke pinyani bang ke sar tum phanta ni tu bang ke je la solam the puthak bang ka chini phan si ni tu bin ta ka chi la solong ki song ki phove ka tum pen lamthi chepaklang ponake nilitum aphan pini arni la pusona ki song chitong jipu aprang pen asapta matha the athi nilitum ningkan ko an penone sai ki klemalong thangnar ka siksak chithek ponongle lapen Karbi Anglong Council pen tani le tumaphan ning nang pa khak long pen le pini arni la son ki sum ki phonang koke chimang hu haklu pusi ningdum ning lak pen nang pachini dun itu soneri kang tu bang la silan ki klema ja ka ding pen jong si ni tu manda pini avar sai nang pipon pi pulu dang te alang li sisteme kupuson sa ning reng me jima pusini li bang matha dam athema ko filama non nili tu mhana bang ke lana ning kan li klem de lo alang li long ta dam bom lo chingkiam lo non ni tu bang thom thom si dam pen tame alang li pulo nang tu mhan ke matha nang lu ti ko mali pu alang li Richard Sara ke haita ningji sitame matha nang le bo ma sin non bang ni tu bang ke matha nang ni mane non bang nang sor plot phi bang matha nang ni delo sitame ni tu masi ke dul bol ke dui ko lo yola si ni tu bang ke akapre ka dim na chongda dun thek the mane logo da hajira da chudun thek delo nang tu sakori du bu pu rong le dom ta mane hajira kumari nang pon tha pu ta ni tu man bang non bang nang tu ke son conservation lo nang tu ke sakori claim ge kupilo nang tu hajira chongda nai rong so pa chongda nang pusin non bang ni tu nang pu rong lo ta ni tu sakori gali La solong Karbi Anglong Council kichari CM Dr. Tuliram Rong hang na pen duar bogri MSC mate Karbi Anglong Council Education EM in charge Richard Tokbi soil conservation EM Prabha Chandra Taro atumaphan labang so kisung kachitong along nang rab vektha athenon na puan apor hut la sonang kisor protke nitum thangna rasaita choklem thekthelo la pensi episode so hemrit kachilang ilo potsi lasi laso kohora soil conservation guest house IB along kidamtang anarni ka choklem dun longason puthot labang so sai nang pa choklem ponthulong je phan nam rabek thapusi kisung ki phuve ka tumpen am parta ahem tu na tumpen Karbi Anglong Council phan chuning ripong la so kam me hok pe pen la na pachuni phan chuning rilo la pen tami nitum la jongsi tum chun te nitum family ta hok pen nitum cemen penilong po cerai kom celang polong po la pentami ladak nitum IB tami nitum hok pe nitum ta kam tami nitum on an ke nitum aprang ke dami pan nitum ta bor ipon thek po ang nitum ke ladak ke local side lo matang nitum ladak local side lo nitum ke ladak nemhang thek lasin tambe ladak sini nerong lo lasike chongda ta ladak nitum soil conservation guest house lo news report KarbiAnglongLIVE Havaran anning ka chithine se ka chelang hem thepu 100 bedded district hospital kangpu long ta prangja phan tovar ka cholang pirthia thak chithe du tiksi ajarakam sitame claim da munji kiso sonsuri ka chitong along Havarat lakla tangka angtam ka chipon pen se ka chelang akisung thektik ki jok ja phan Karbi Anglong Council kichari CM Dr. Tuliram Rong hang akimang West Karbi Anglong District Hospital ke kimkirang petangsi kangpu ja phan Havarat chuning rinti
District headquarter Hamren Rong Supia Long kilometer plikep so se kahilo Havararatum se kachilang Japan Miesana Varsai Long Popusi Ninchit Hepen Akiro Pipon Labangso Hemtepu District Hospital Nangkikim Tampenajok Hamren Rong Supia Araje Kelang me Abolon Kime Chelar Pak Amno KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong Hangpen Ganesh Tamuli Engineering Private Limited Aphan Kam Kipi Kiklem Kime Sen Penta Havararat Akiro Pirintilo District Hospital ki kim kirang kitang pen kinang jia sonamung anta nang kilisi ki onglu Assam State pen akam joksi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pensi labang soy hem thepo non ki wangji matijong chiklo angbong kang pupon jialam the long ponlo labang so se kachelang hem ing pulote thedung hawarara phan se kachelang warsai misen long popusi chirok to arar tumpen thanrinti Tang telabang so West KarbiAnglong District Aphan Kipanong District Hospital Hemarlo Langpon Iksina. Kupipia Warsai Doma Lapen a Hemarlo Kilangmi Langpon Luna. Non KarbiAnglong Thomas Council Gacharipon Akai Dr. Tuliram Rohang Alang Lipen West KarbiAnglong 3035 square kilometer laso Havar Aradaphan Jasmet Hamren Rong Sopi pen kilometer plikep arad aphan ladak keso se kachilang kejoy kejapan ladak district hospital 100 bedded laso hospital nang pilo lapenon alangli bangke dak kelang pona banglo lase alangli pen tum lamlong lo laso hospital ake kikim kerang lakatu kave boundary wall pen kecheng lok ladak arlo kopi pima ki klem nangji kikim kerang nangji sop tang thailo puselang tum pen Bertalong ponlo non ke alang tum laso state pen order laso inauguration mate kang pu la jong si tang lo pulo tang te alang tum la dak pen dampo la si non bangke handover mate kahodai te kang lan chot lo alang tum ki claim ke dam tang thai lo la si non alang tum pata kiro pipar pik lo বহুত ধন্যবাদ দিছো আপনার ভাল কাম করিছে আমার ওয়েস্ট কার্বিআংলং কারণে কন্ট্রাক্টরের নাম গণেশ তামুলি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড Ganesh Tamuli Engineering Private Limited. Alangli tu pensi la soa kam the pi bangke nang claim pilo la pen quality maintain pura condition no. Quality ta dak maintain pamelo ase alang tu panta kiro pilo ase non la tang det pen bangke doktor atum sita dor club long po nurse atum sita la pen sota si kapre ka kam ke claim atum an sita la dak Faru asuri atum la dak kam nang claim po la tang det lo plotang te alang tu bakam ceklem lo plotang te Guwahati dam yok plot po Nagaon dam yok plot po Kohima Dimapur tang hola pen ka prek mesen hospital long dam yok plot si dak imetang hem hong tu long along si la dak se chelang long po dak specialist doctor dak do po la pen sota si belek kedan sot doctor dak do thai po la pen kachilang hormu materials amukha sitame non hamren dak subdivisional hospital long ko an makedo lapen double ladak nang dosi ilitum dakamat vi ke ten ke test men ke cheng lok ka prek su sitame dakmat ang theklong po dakamat si chelang long po lapen okpran misen pen ilitum choklem chodam long polasi lake non akhai Dr. Tuliram Rohang lapen sotasi Assam Chief Minister kai Dr. Himanta Biswa Sarma alang tumpen lakatu kave Karbi amade tribal atum aphan sitami laso kerap kipi khedung lake ilitum non laso 100 bedded hospital lasi alang to phata kiro pi parpik la pen sota si contractor kone kore Ganesh Tamuli Engineering Private Limited aro subcontractor na আমি নিজে করা আপনার নাম অলপ কই দিয়েছেন মোহাম্মদ মুন্নাফ আলী মুন্নাফ আলী আপনার কাম তো কিবা চাবলৈ ইয়াতে ইনচাৰ্জ ঠিক আছে তেনে বহুত ধন্যবাদ আখিৰো পেপাৰ পিকলো তো নাকাটো কবি আলাম ফেলং পন্থাইল লাচিনন লা ডিসেম্বৰ আচিকলো মতে মাটিয়ং আচিকলো si ladakang puja phan non alang lilong pen lam long pon lo Hamren ben Daniel hi KarbiAnglongLIVE Phaikuni ni phaikrei sirkep adaba pormalom National Highway thongkep ra truck tovar pi
Dilai Police check post along kai keson keton kilang ka kuruk dunahut Dimapur anat pen dumper truck registration number NL07AA378 along pen drugs home thom sabuna case abang along kipat 2 pon ahut si kinepon long. Dilai Police Station OC Akas Gogoi pen ki pachini ke labang suwa drugs alin gram thong kebra phora tokbor sirkep pli doji Hitia long ador lak ki thom anbag doji lapen bang ki thom Zakir Hussein Khairul Islam lapen Farooq Ahmad Aphan nep ingnang ponchek luputa nang pachini duntu Dilai pen bijoy rongpi KarbiAnglongLIVE Dilai Police Station Raikom sai khe tum kai khe son kiton kilang sai ke deng ponahut ki ongdum barmi supari ke neplong Phaikuri ni phaikre sirkep adap apor malom National Highway thongke retro tovar pi Dilai Police check post along kai khe son kiton kilang ka kuruk tunahut Dimapur anat pen ihum Bolero pickup registration number AS31C1077 along ka kuruk tunahut thoila inkora pli supari neponlong cheklong Dilai Police Station OC Akas Gogoi pen ki pachinya tengke labang so supari kadukave lining kora ke thomra tobor sirkep truck ando hithia long ador lakre sian doji lapen gari driver Nazir Hussein Aphan nep ingnang ponchek luputa nang pachini duntu Dilai pen bijoy rongpi KarbiAnglongLIVE Karbi Anglong lu lapen Karbi Anglong penang tam kidu Karbi atum chingrum si Nagaland ahoy kedai la hurijan along kedam tang surhini ra craze sirkep aningkan mati jonga chiklo Karbi rong barimpu chisenglo Laso teng pinang anak ke helu pen ke atum ke Hemrich Kimsi rong along kidu pathirlo Alang li ladak do bomsi chongda chutelu pen do bomsi rong kidu pathirlo Laso hut ato dat thiang print prilepor ajahak longli adala tum JCB humni ponsi munit kido hem penchenglo munit kido de hem anta patong lolo Laso hut Karbi rong bari malong kido ke pathir atum ki khamkhe dun ji lapen kaching ki chithan dun je phan anta apor pipedatlo ki khamkhe dun hai hidet atheke hem ki pridam je phan kidamatum kiche asuatum benchilangsi risim rong rang pensi damlo Kaching ki chithan dun je phananta apor kilong le deke thangnat pachini ni pin pensi hem patong dam rai rai delu Laso joini pinang ana tumke areng ki sutame dolu pusi phaikuni ni phai crazer cap ani gangsam DPC KSI hemalong phirang kya mai kang niahut ronga jabang molen terona tum pachini Lapusona hoy kacharai kom ja phanpu kiseng karbiarong karbiatum ki pridama puthak tame alang le tum phirang kya mai long ningduk chipaklang Laso hem ki prialong pitar tiso Robiningti jiten teron lapen kisan teron tumsi ke Japon puta phirang kya mai long paklang Pinpur mela solong leke non puta ampuing tipi lapen pelek heziang bong nonamat Guwahati High Court and parta KarbiAnglong Autonomous Council atumpen inside bomlang La solong le la puchot kali Nagaland ahoy kedai KarbiAnglong along le pitar tiso Robin ing tiatum kapre tumpen chilangsi inglong aso kalidet kiche sulapen Nagaland naga tumaphan pinang an chujorlu puta phirangkia mailong molenteron paklang Laso joini si KarbiAnglong along le karbiatum si chilong nangji mate bang kapre ka khe phan pachu jolong le de je rapen ahoy along thetan karbiarong dunang ji pu kemen thapen si aning ka chi chora bang phu bang phiatum chingrum si karbirong bari marong sengdam detlo Laso hut long le hem phu pu ka chi pu ampuing ti pia me thang achikle robining tia tuma phan ki toy lapen kapre ka phan long le chujorlong le det a joini si to da pa port alang le tumpen lapuson rong nang ki pri a sai klem lo puta phirang kya mailong molenteron jailo pialola alia rai an ke di laga adha jor pialo 30-40% lo le jor pialo la pesi chumom lo reng bom lo kona da soik lo la ke rompi teron solo ka rong dilai se tame alang li dole hai hala pu na ramuni la bange apen ke jitu latum handak nai klem non da along le jorong le de athe pu Nagaland Dimapur asor la highway ri longli na palong thati jiri sipen 10 lakh 30 lakh na pibo blo hada bang nilitum bang hamlo amala dalal rumange ate melep lo ekdom la solong le hojom ni re kong toni re kong lasi kwan bak mala tumbe pitar ti so penda ang thin kithe arleng ajon le thitok sita inut dola
inu dolan mane behind the scene mane inu dobo ba John Dinglen Amitabh Bachchan don sosis da dolan sa nili bui bangke nangli tum ta chokle mong lo sarak tu nanglen border along lit ta jor ong lo la so friend ke nili tum na expose people la nda non bangke la son na ya bangke nangli tum ta nang chidan don rong ya bangke nangli me thana ke ngar kom ka chit tum kam se lage claim lage apen ke non bangke rada se tong mane lo lage don phar tho maro Karbi rong barim lahori jana sor asi gali lo Karbi khaya sentiment along ke lage isi bangke roklok lo lage ning long sin dulu wa son lo la bangke pini nang eviction de mane eviction da council la gali dio chiton te pillo la ba kothok tum nang kai eviction ki la bele tum kisani la gali abe la hai long lege pachu jodong le nil tum News report KarbiAnglongLIVE. Pini adaba birta ke lapan sing kang ton poniklo karton.